kenda cha mweri yo kumya yo mwakene turi yangirire 25 ndi na biregero nwithirite wina rukiri ruru yambetikire ngukende na kechomba. Good morning na karibu sana kene ndeto ya Meru TV rukiri ni wambeta muthoni wa kirama na mbetikire ngutamburukirie yare yathirite ya gitunduka ora mathaya gwita ora ndeka atikumba kuthira chigeta no ntumato ya Meru no kayomba kuthira yagita na mbere na gutunduka kaita kwa kaita. Mubungi wa Gembe South ujikene ya John Paul Mwirigi bena mubunge wa Gembe North Julius Daitumu na kine mubunge wa Kuoro Twandoro de Muthoni iri bacyumirite na kuria Amero na munantu baruterero mwirio ya Yembe beta na mbere na kumba kwithira bakiwatila tongere barabethire bakiringira kura kenda beta na mbere na kumba kwithira bakibabiditira ngui kana ukinyanira wira ne borobo yethire bakibekire kaitene kare baromba kura kaitene kunende na barombete beta na mbere na kugwata mbaru thirikari ya Rais Ruto na munini wawe Kithure Kindiki bakiuga thirikari akana bakiwa antu barare kanene thirikari kana opposition gichomba ute maendeleo abaretete kaunti ya Meru. Riboti ya mwandiki wetu Wande Tokome wa Mutia. Baikinyeti interesi ya kelele athiruga Gembe South muthenyo ruare mubunge wesuoke John Paul Mwirigi mwiroke we Gembe North Julius Daitumu na mubunge wa Kuolo Twandoro de Muthoni iboritia karibembe kuroma na thirikari ya Kenya Kwanza itenere kenda bombo kinyilo ni witi na mbere nara John Paul awite utirwe akoroilila nontu bwa kuringa kure kuwania wari munini o Rais Rigathi Gachagua nontu bwa kuithira kabela no basika ya kwa barwada ntuma ke vile mrutu na tetia hata mheshimiwa oro alikuwa wetu Rigathi Gachagua daliro watu walika mote wao na kumenyora amede komishine ke mwaka 2023 November tetia hata mtu yo na kia Mungu akende tu president lenge na muimpeach hata ndivyo na chini hata ndivyo no kwa tubako na kuingia na ule mwaka wa 2024 Wanaweza sifiwe. So, bora na hadithi desowa. Ndio hadithi influence neighborhood. Na inyo kenda ndani ningwa kabangiri ngakureu mosho niweka leo chinda lakini kurepwa de mwingine. Mungu atamenyo onjumiliate. Nuri wananchi baba ba Gembe South. Na alafu mbiyake mutiata kandi mutulege maru. I cannot. Ina president William Ruto tena adibire madharau. Hakuna hata siku hata moja President William Ruto amewahi kufanyia madharau. Huyu kijana jinsi yako sawa ama yuko sawa? Huyu kijana yako sawa ama yuko sawa? Aendelee asiendelee? Bwana chukue sifa tuweze ndio ambalo kuomba ajirikane. Na kearia mubunge TJ na kuria akariba etekirio kailelua ne asiasa borea ni na thirikari baraba kuringa siasa cia mpatho itumiote ibe nabyo bya kuretera kari. Sisi tuko kwa serikali. Kwa sababu gani? Si kwa ujinga. Ndikuria lele baba mami. Ngoma ningera kura serikali kura. Ngoma mengera kura. Ne baba ningera. Nende mwagore. Wongo ito bale mafumo wa kunara ndio kwa kama na wakadha mchi bati wa mwagoroge mwagoroge mena itamana so mmoja wao umetafuta serikali alafu kandi na rangi ngetuma ngelinga chorus ya watu tano ndio kwa watu tano ndio kwa watu watatu kwa watu tano barabara ndio kwa watu ya kabubutia ni atongerie baibona netikuyeka munini o Rais Kithure Kindiki akari ya mwana Meru na Bakua 2027 batereketie nakyo kitiwa nakyo. Saitoti alikuwa deputy president. Si kweli? Uhuru alikuwa nini? Na deputy wa Raila. Na kwa leo haitwa na Meru ni deputy president ile tikika adoka. Ndio wadi kiti imeandika ibana wa serikali ya deputy president. Ama mnataka yeye na jaduo kama na wale wengine wanasema wanataka mnafurahia akiwa deputy president. Wangapi wana support yeye akiwa deputy president wa Jamhuri ya Kenya? Hebu nione kwa mikono. Kendeke. Okay. Mkiripotera Meru TV kumembe
Mbita Wakome wa Mutia. Muramiri munene wa ngwataniro kana gichombo movement kumenyekana ya vuguvugu na chumirite na kumba kwithira kimeneria nene thirikari nene akiwa ni kaba utonyera nguiche thirikari chia matura njonji kenyonende akirendo wethe kinya mitaratara yombe tukithira gita na mbere ya kunenkanira ndawa kiri thirikari che makaunti na machibitare yoi mutaratara yomba kwithira yugite na mbere na thirikari ya kaunti ya kiwe kenda gutigira thirikari chia kaunti kana machibitare kumba kwithira kiwa tirandawa achia kwana kaiteno kaunende nambe tukwithira kimene tukinya thirikari no tubagwite na mbere na kuongela kanya karimu ba JSS akana junior secondary akenya nyumba yabo kumba kwithira bagikira wira ne bwate nende bakithira bakiandikwa ngui report ya mwandiketu wanthe tumutugi wa Kiambi. Ukarerigite wa vuguvugu wa kaunti ya Meru George Kenywa na ithukirite thirikari nekerea kugane bagutonyera ngugi cia thirikari cia matura muno kire rutererwo ũgima bwa mwiri akiuga kaunti niyo ibwirite kwewa kanya ka gwikia ndawa kire macibitari antu a mutaratara jojo gwitithwo na mbere ni KEMSA gaikia ndawa macibitari na njira ya kari no ntone twije health and involved barabe na uge kana barabe na usemi bwa gwikia ndawa ndene ya macibitari ni county government, lakini urethera county government nandi etwekatia gaikagia ndawa macibitari ni national government kurukira KEMSA. Bobo wankwenda kuwa ni ukora butangana kuoneka gutiginto ya giki kiomba gukarikana ni saini yu nonto one mbrawa ibati kweja county si eja county from there thirikari etetie ndawa ya county then thirikari ya county kajukia ndawa gaikia yoyongo macibitari kogo twera KEMSA ati ejerete ndawa ndene ya macibitari jetu buni orongo na ni ukora bore au Kuruki na meneretie tagarira thirikari kuongera kanya karimo ba JSS bara berigiri kuandikwa nyuma ya mwaka jumwe jotungata beri baritane mwaka jumwe bagakonifamwa, lakini thirikari kwameria kuwa bagakara miaka iri ana betu baitinda gwitia bakina mawa ba JSS mushara jo mwana JSS zutukinya 17,000, lakini we are wondering weta gutega airtime ire speaker wa national boneta ngura kunenkerwa hari wa 25,000 almost in double ya mushara jo mwana wa JSS. So itukuona batu tutitite bwega nenkwenda kuga ke William Samoei Ruto ana betu iba konifamwe na ndenda kwera JSS kitha bote konifamwe na mwaka njumwe mbaye January bukarisium ndute bugashoka ngogene na kirinda toigene na siasa cia kugarurwo kwa katiba ya nthiguru ya Kenya nyuma ya gikuo kia wari minister munene Raila Odinga nyakethira Raila Odinga na returo ni mwathani batue katiba eka nyogorua na katiba ekathokua nonto ni kuona katiba igitithua mbaya batu tukangana nweja Tanzania na Uganda batu twina katiba reto akurukirie 2010 hetongeretwe ni Mwai wa Kibaki na katiba yu ni gutwa power ya mtu kwari ore akenda kukarana ore akenda na kuthithia ore akenda so batu twi biondi Tanzania. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Wira mno mwandiki wetu wanthe Mutugi wa Kiambi akamete ba uremi kana abangirikacha kuma kiri mbunge nene kana Gichomba National Assembly amuthenya yogore barobere kwithira bakiliunga kiri factory ya michi mikuruti factory batongeretu ni Muramiri wo munene awikene ya Brighton yegon kiri girire kumba kwithira bakimenya ni bibi utumarimi abethira bakiri wa mbecha ini kwa miaka ile mikuruku muchemani yo kana ndiungae irari nende ya utiira na kuchwira ntaira kenda kutigira arimi iba kumba kwithira bakiri wa mbecha ichi thau kinya kaithene karabeta na mbere na kumba kwithira bakibwithia urimi bwa mayani report ya mwandiketu wantheto Adams Muturia wa Thirinja. Ete ya mbunge nene yegire mino mbete kwithire kinya ndene factory meche mikuru ntuku eruari ire gutongoretwe ni mubunga Brighton yegon na mubunga weshigo mbunge yagetikanisi mporo abori kenda kumenya gitumia ni meche mikuru bethirite bakirwa bonasi nini no remani ya factory meche mikuru yethere no kuriba mbecha chieguru anasimamia mambo ya kilimo na ndiye ametumwa na serikali ya William Samoei Ruto. Ndio kwenda. Yabon ni mwanasiasa.
Yes. Ati nini? Mwanasiasa. Lakini tuko naye mbunge pale kwa komiti ya agriculture, na nimweleze ya kwamba ningependa utembee katika Mishimukuru Estate. Yes. Ndio tuweze kuangalia makosa yanatokea wapi, sababu mwananchi wa kawaida pesa anapata ndogo. Yes. Tumekuja hapa na wajumbe wa kamiti ya agriculture na livestock na co-opted members ambao tumekuja pamoja, na najua mliona almost 1.5 weeks ago, baada ya sisi kuuliza maswali mingi huko bunge kuhusu maneno ya pricing ya majani chai. Speaker akadirect na akatupea 3 weeks tuende tufanye visitation ya factories, tusikize farmers, tusikize maneno ya management na tutoe report ambao tutatable tarehe 2 mwezi wa Disemba huko bunge. Kiaria bunge baba wete bakethera kibwithio nchunkoni bona kumba kwitha iki report ndene bunge nene tariki ile kenda gutira arimi bakumba kwithira betethukana urimi bwa mayani bakumba kwithira bwecho kuraniriri. Wood fuel ambao ni wood fuel volume gani ina produce kilo moja ya nini ya majani chai. Maneno ya transport pia tunaangalia, maneno ya energy stima ambao hii factory inatumika, maneno ya wafanyikazi versus ile inahitajika versus yenye wameandikwa, because hizo ndio mambo na contributing factors ambao ina contribute to cost of production ambao ultimately ita affect maneno ya nini price ya majani chai katika factory yenu. So leo hii tuko hapa na wajumbe nimeona Osero Kibageni. Wapi Osero Kibageni? Mjumbe wenyu ako kwa agriculture committee. Itakuwa mbaya sana mkulima aendelee kulia na yeye ndiye anatoa jasho, unafanya kazi mchana na saa zingine ukienda nyumbani mama anakasirika kwa sababu una nguvu yote umemalizia wapi? Kwa shamba. So tunataka kwa hii komiti watu wetu wa Meru moi ubuya mogoke elasia ino kane onyole chibesa chingiya omoremi agoke omontoke itidie era kolegasi talibo. So tutakuwa wakali kabisa kama simba. Hawa watu wote wawili kila mtu afanye nini apate haki yake. Bamo bari mbapethreti bakaria kamiti bawiti kwithirite kwina utumiri butho kuba mbecha ndene factory michi mikuru ontu barana ndebo tumete bethira bakirwa na mauria mbecha chianthe. In the team board audit that was done last year, it portrayed a very negative figure, whereby, allow me to put some things, the board went out of their budgetary allocation by over 70% without involving any single farmer. TDA inaitwa Kenya Tea Development Management Agency. Ni agency. Kwa hivyo yeye ni agent ya kumanage factory gani? Yenu. Ni kama mfanyikazi yako. Umemwajiri akufanyie kazi. Ukikasirika na yeye akifanya kazi vizuri unafanya nini? Yes. So mtu asifikirie ya kwamba KTDA peke yake ndio managing agency tuko nayo Kenya mzima. Kuna managing agency mingi. Number 2, mukichagua mnachagua directors. Nyinyi hapa mlipata bonus pesa ngapi? 26. Kuuliza wakulima, factory ni yenu. Hii factory sio ya mtu, sio management, factory ni ya nani? Yetu. Nyinyi ndio shareholders. Tokuma ipo na mali ya bwa. Ipo na ongana mauri. Ipo na factory vigwa. Ipo na mbunge. Ipo na serikali ya kuya madani yetu. Ipo na ruko ya kuvivya. Ipo ya kanene milioni Nikiripotera Meru TV kuma factory ya michi mikuru ishombe katika Nistimbe Chanda Msimoturia wa Dhirinja.
Tugeta na mbere na ndeto cia Meru TV rukiri ayuthi barwa mbere kwithira baikuluka kimutaratara nyonyota nendi boretwe abethere betumire mbechira bakawa chiringi 50,000 na njira ya gukire biashara chiona kinya barabate na biashara abethere bechitumira kiri kwambire biashara chikomba kwithira chikibatethia uturone ntukimbe babamo bakiaria ibonekete baichokia nkatho kiri thirikari ya Rais Ruto no ndu botira ayuthi ibakumba kwithira bakiona nguicha guita ukulukira mbechira bakumba kwithira bakiona kuma kiri mutaratara yo tariboti mwandiketu wande tondagara kwa iguna Mbembe baraba kuneketa na mutaratara wa nyota ntereja tharaka iborete gotomera mbeca ino bakunenkera thirikari bwega nikenda gutigeri bakwebokeria kiri muturire wao Ojore Njofre Kimba munini wa Chibo Kirangare sublocation inkabaira baikire bindi menya bayokia mbeca ino bathi bambiria kunywa kathoroko bambiria kuthi kinya kugurana batarari na mubango wa kugurana bambiria kinya ko kwenyangia tu tugikinya next year wetheria mutatie na bantu akuruta ciringi lakini ke band device wogu thirikari yukitie kanya gakuba train na kulea trainers kenda bamenenkero business ideas bayokie mubango yuri serious ibwaki thirikari agaba kari bagathethana na thirikari ya Kenya Kwanza runguru otongoria bwa Rais William Ruto na munini wake Professor Kithure Kindiki igeraba kuyikothoganiria na baba muno barabatwire na magwathe na njira kubaringa njeki gutigeri bakwibandika bari bongwa ndaraitha yuthi yetu nikenete muno nundu ibeterete mbeca ino na bondi baku witness kwamba ikabatethia na bena bathomithetio so many business ideas na inkuona mbeca ini gatethia na beto pamwe especially the disabled. We have a large number bara bagotrainwaga bara bari physically challenged na mentally challenged pamwe nyi bakoretwo na aciari bao na itukuona thirikari nithukitie tue mbega nuntu na antu bara bamwe batiga kwanja igitare ya maendeleo makuthi na mbere inkuga ibwega muno kiri president wetu bena deputy wake Professor Kithure Kindiki nuntu bokarandi na kuona ibabaterie kuthikeria na ku identify twana turaka na antu baraba mapato marama chini nuntu karaitheria na barabe beti tukaraba tukire shortlisted na antu baraba tena uwezo kwa wito kuona the bottom up itukuoneka ruta wira amonogu bagitariria Kenya mara bakorokerete na mona kuraja kwa ngendo bakenda rengerera mutaratara tojo karutho atongore mamatura gwikira mutarini wa gutambia ntumiri nikenda kwa kila muntu akinyerwa Ojore Julius Kariongi munini wa Chiba Marimante sublocation kuri antu batombete gukinya kwa batakinyerwa nontu bakwithirwa pengine namba ciago itiesa kwa kwibange baguntukuraja kwibange kinya bomite kuntukura sana bora batomba kinya antu bara pinda birundi batomba gukinya na okaya kwithirwa na ba distant ikirodwa shortening baka watitano guntugo kube at least antu baba kiomba gukinyereka kogu atuko request next antu batababuna bagere go consindwa nonto bakwithirwa muntura teno wesa na siringi befte no gekinyesha koya onto bonge nkiomba kuromba ne ate gaita kara list teno yana baba kuma local authorities bakatweka involved bakomba gukinyirana bankorokina bakomba guswanjirira bakomba ukinyana sasa minataino bakadokomba kuthikurutana nonto ende kuriana bamwe pengine banenkanira namba cia bagina namba ekethikoreitha pengine nonto mwana atiena uwezo na atie thimu ekethikoreitha gina no mukuru ko weti konsindwa kana na mbere gina wewe ngwatimenya message bure kuga mwana wengo pengine muntu apinda birundi atiye kinya kuthingatira messages bakenda hapo kwigwa bakira akomenya icio taino bottom up economic agenda Nwembi Teresa Karwetha consultant na murugamiri mutaratara ujo wa nyota norano kuma Strathimo kinya gwakinyeria mutaratara ujo gatigiro kugunana na mbiombethe akiuga bagatigeri bagutwera ntera mathina mara momba kwethero makinyeria kana kurigeria mbiombethe bara baguneka gukinyerwa no uguni babo Kega nyota program focused to support the youths who are vulnerable na youths baraba mashinani nonto bare recruit kuma ba engine 18 years to 29 years ende nonto special interest groups PWD mianka ne kuja mwanka 35k recruitment kuna a bit of challenges on the turn up ngwetekia turn up is around 60 70 80% utenao turaedra tuena
turn up 100% nontu per ward kurithirwa kujukitwe 70 to 80 youths across the country. Now some of the challenges iritumite turn up withithirwa 100%. Kuna challenges cia some of the trainees barithugania message yo kuma Nyota is a scam. Minya ntukuiju with a lot of social media Anthony Mobatidara by what is legit and what is not legit. The other issue feedback to receive it whether the distance known to there's only one center within a constituency. So in the next phase of this project, the government is consider wikia project maybe at the ward level, kenda every other stakeholder invited omba gukinya. Kumantara jadara kankiri potara Meru TV rieto kambita ndagara waiguna ndisisimire mwangi ni wa sub county ya Nkuene kuma Mitungu nende arachimite na kuria anabani ni bareke otuma ndogu cia wendo bare anabani ni bareke otuma andogu cia wendo baibani ni arankurukia boretie nende kinya kethira no mwanka batume ndogu cia wendo bethira baitumira mibira ya kurigire kugwatwa ne murimo riboti ya mwandiki tu Wandeto Jeff wagituma kwa the new HIV, the spike in new HIV infections among our teenagers is very worrying. Na pia that means our population, even the adult population, is also infected. Kwa sababu hawa watoto ni wachanga, so most probably the infections are coming either from the adult population or even amongst the teenagers. And what are we telling our children? When we were growing up, we were told to abstain when we were young, girls and boys. So bado tunaambia kizazi chetu cha leo, there is still room for abstinence. We used to say tumechill when we were growing up. Yeah. I don't know where that statement has gone. We are no longer chilling. Watoto, they are sexually active at very young ages, so we are telling them to abstain, let them chill until they grow of age. Then for the adult population, for the families, the spouses, you need to remain faithful. This is a Christian value that once you are in marriage, remain faithful. Ukika faithful, it is very unlikely that you will get the virus out there. Number 3, for those who are sexually active, especially in our colleges, because I'm aware in our colleges and technical institutes and even the youths out there, tafadhali let us use protection. Those who are sexually active, they are adults, use protection. If you are not in a marriage setup, use protection. We still have condoms displayed in public places and in health facilities. Let us use them. For those who are already infected, kindly tujue kwamba pia being infected with HIV, it's not a condemnation to death. So HIV infection is a medical condition. It's not a morality issue. Because initially we were stigmatizing the HIV patients. It's not a morality issue now, it's a medical issue. We embrace it, we go for the ARVs, they are working very well in our health facilities so that we can reduce Ikilogete ndahika mirongo eli na nyato igira gatanta nganteto chia Meru TV rukirengo chokere nkatho muno nontu bokona kanya ko tuthiatira ukulokira mitandao yetu yo kinyanira Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya muna kinya tuthiatira kirisignet na pang Meru TV kenda gutire no kumenya ni biongo bithirite bigita na mbere kaunti ya Meru ome ya Meru na kinya ndeguru na yetu yonde ya Kenya ukaita kura yeno ntu nchokerete na mubango yo kumurika mangatheti arambete okumurikira no kuira chicho ngwire chithirite achikarika kinya ome ya ndeguru ningi no tungatheti yo mbakwithira etutarire chionthema ira chikarikite ndeguru na yetu ya Kenya na kinya ome ya ndeguru ya Kenya ugeta kuraya inchokerete ni wambeta muthoni wa kiramana.